Dame i gospodo, dobro večer. Da vam poželim, evo nas na 16. večeri na kojoj predstavljamo autori književnog društva Sveti Sava. Autori književnog društva Sveti Sava su svi oni koji su bar jednu knjigu svoju objavili u nekoj ediciji biblioteka koje književnog društva Sveti Sava već kontinuirano 27-8 godina objavili. Književno društvo Sveti Sava je formirano sredinom decembra 1992. godine, znači da se minulog decembra napunilo 29 godina, otpočela 30. godina njegovog postojanja. Prva knjiga se pojavila 1993. Nju su priredili Nebojša Ćosić, malo prije ga videh, i pokojni Tomislav Tošić. A potom je objavljeno još mnogo knjiga, tačan broj se i ne zna. Ideju o pokretanju književnog društva Sveti Sava je imao i on pokojni, nažalost, Staniša Nešić, veliki značajan pesnik, jedan od najbližih prijatelja mojih. I da se zove književno društvo Sveti Sava i da se neke edicije tako nazovu i da se pokrenu. Sve to bilo zapravo s namerom da budemo na ideji svetosavlja. Kaži sada da me